Zdravo svima, ovdje vlasnik bloga, zapisi na adresi blog.urošić.net i zahvaljujući PR agenciji Mailing Serbia otpakovat ću ovaj neotpakovani paket fenomenalne Nokia N900. Za ovo će mi trebati alat, imam dva nožića, ali ću ipak iskoristiti ovaj manji. Da skinem ovu nalepnicu, otvorim ovu crnu kutiju koja izgleda veoma elegantno i unutra imamo neumašćeni primjerak Nokia N900 sa ovom folijom zaštitnom i ostalim folijicama koje tu postoje. Dobro, što još ima u paketu? Dakle, ispod ovog plastičnog poklopca tu su video audio kabel za povezivanje sa TV-om ili DVD playerom ili nekim drugim uređajem, punjač sa nešto širim USB priključkom B varijanta, zatim data cable USB, jedan adapter za punjač za standardne Nokia punjače i uski mali na N900 model, slušalice sa dodatkom za komunikaciju, odnosno mikrofonom, gumice za rezervne gumice za ove slušalice, znači ako je vaše uvo malo da može da stane lepo da stoji, da se ne gužva. Tu je jedna litijum-ionska baterija, verovatno 320 mAh, tako je, BL5J i krpica za brisanje ekrana. Sad ćemo da se uredimo da je to tako. Da, krpica original Nokia. Šta još tu imamo? Imamo knjižicu na, pretpostavljam, srpskom jeziku. Da, na srpskom jeziku, neko kratko uputstvo za rukovanje, pretpostavljam. Da, znači osnovno upravljanje, podešavanje i uključivanje telefona. I to je to. Ovo je još jedan plastični nosač opreme i kutija je prazna. Što je zanimljivo? Zanimljivo je to da je ova Nokia proizvedena u Koreji. Ne znam koliko se to vidi, nije bitno. Od opreme imamo to, baterija, punjač, slušalice, data kabel, video kabel, adapter za punjač i gumice za slušalice. To je to. Ako vam nešto nije jasno, slobodno se javite.